Dobar dan. Pošto je profesor Grimberg imao jedno izlaganje koje se tiče onako više teritorijalne jedne discipline i zapravo istraživanja, kolega Čirgić i ja smo se odlučili za jedno istraživanje koje će biti multidisciplinarno. Dakle, obuhvataće i lingvistiku, i socijalnu psihologiju, i politikologiju. Naime, znamo da u svijetu danas ili vlada ili jača desnica, i Crna Gora danas, nažalost, u tom pogledu ide u korak sa svijetom. Mi smo se ovdje opredijelili da govorimo o tome kako se kroz jezik i diskurs pozicionira desnica u Crnoj Gori, koje su implikacije i koje su to moralne vrijednosti, jer moral je u osnovi svake politike i svakog političkog angažmana. Dakle, koje su to moralne vrijednosti koje se koriste da bi jačala desnica. Za korpus smo uzeli samo bezbjednosni diskurs, znači naš korpus u tom pogledu ima ograničenja. Ovo nije govor o apsolutnom diskursu vlasti, već samo o jednom segmentu. Odabrali smo diskurs bezbjednosti jer, nažalost, u Crnoj Gori su bezbjednosne teme, bezbjednosni problemi u centru već neko vrijeme i medijskog i političkog diskursa, tako da je korpus bilo lako kreirati. Naša tema nosi naslov Čista posla, metafore, moral i ideološki okviri u bezbjednosnom diskursu crnogorske vlasti, a budući da bezbjednosnim sektorom upravlja jedna partija, u pitanju su Demokrate Crne Gore, njihov je predstavnik ministar unutrašnjih poslova, njihov je predstavnik ministar odbrane, njihov je predsjednik, dakle predsjednik te partije je potpredsjednik vlade za bezbjednost. Mi smo za korpus uzeli zapravo jedan set tekstova koji predstavljaju saopštenja te partije i pojedinaca iz te partije, i u naslov smo inače stavili njihov slogan Čista posla, o kojem ću nešto kasnije govoriti. Uzeli smo saopštenja koja se tiču jednog događaja koji je snažno obilježio početak ove godine. Naime, 1. januara 2025. godine na Cetinju je u jednoj akciji jedne osobe ubijeno 12 ljudi, od čega 2 djeteta. I to je jedan od najtežih i najosjetljivijih trenutaka u skorošnjoj crnogorskoj istoriji i odabrali smo ga s jedne strane zato što je snažno uticao na život ljudi i na osjećanje i na razmišljanje ljudi ne samo na Cetinju, već u cijeloj Crnoj Gori, ali i zbog toga što smatramo da se ovakvi događaji ne smiju zaboraviti, da se na njih stalno moramo podsjećati i da moramo opominjati i upozoravati. Taj dan je završen tako što je ubica izvršio samoubistvo. Dakle, policija ga nije uhvatila poslije više sati potrage za njim i ljudi su osjećali veliki revolt. Revolt je naročito bio podstaknut kad je ministar policije te noći poslije samoubistva ubice izgovorio da građani Cetinja treba da se vrate normalnom načinu funkcionisanja i zahvalio svim strukturama na predanom, efikasnom, ekspeditivnom radu i istakao da su oni izveli uspješnu akciju. Nakon toga je uslijedila reakcija prije svega jedne neformalne grupe studenata koja se zove Kamo Šutra. Oni su najavili proteste, te proteste su podržali građani, te proteste su prije svega svojim pismima podrške i reakcijama podržali profesori univerzitetski, podržali ljekari, podržali novinari i tako dalje. I naš korpus zapravo podrazumijeva reakcije na ove reakcije javnosti. Dakle, reakcije demokrata na ove reakcije javnosti, ali iako smo za korpus izabrali tih nekih 10 početnih dana nakon i više reakcija nakon ovoga zločina, primijećeno je kroz naše istraživanje da su
da se diskursi, diskursne strategije koje su tad primijenjene, da se one ponavljaju nakon svake krize, a od 1. januara imali smo ih više. Naravno, i srećom ne sa ovako tragičnim posljedicama. Naše istraživanje je zasnovano na teorijskim modelima kritičke analize diskursa, na teorijskim modelu kognitivne lingvistike, odnosno konkretnije teorije konceptualne metafore i na teoriji moralne politike Jonathana Haidta. U teorijskim okvirima mi zapravo istražujemo kako se formira i kako se kreira taj diskurs i kako se reprodukuju kroz njega ideologije i agende vlasti i cilj nam je da otkrijemo njih na diskursnom nivou i da ih kasnije analiziramo kako se oni na konceptualno-kognitivnom nivou dalje razrađuju. Pitanje koje smo postavili je kako diskurs demokrata Crne Gore nakon Cetinja oblikuje pojam odgovornosti, moći i straha. Jer Ruth Wodak, koja je jedna od utemeljiteljki kritičke analize diskursa, ona kaže da se krajnja desnica koristi emocije za ostvarenje svojih ciljeva, odnosno zapravo istražuje kako krajnja desnica koristi emocije za ostvarivanje svojih ciljeva i svojih politika i u knjizi koja je ovdje temeljna, politika straha, The Politics of Fear, ona objašnjava kako se koriste emocije prije svega straha i nade. I smatra da se to radi prije svega kroz polarizaciju. Ta polarizacija podrazumijeva postojanje nas i postojanje njih. Da ne postoje oni, ne bismo postojali ni mi. I oni u stvari predstavljaju prijetnju, uglavnom prijetnju za bezbjednost. Oni su neprijatelj, oni su apsolutno zlo, oni su prijetnja, a mi smo moralna vrijednost. Mi smo najčešće narod, a oni su najčešće elita, mada mogu biti i neke druge grupe. Stranci, imigranti, kriminalci, nosioci različitih ideologija, predstavnici različitih partija i tako dalje. I sad, kroz naš korpus, kako se polarizacija konstruiše. Evo nekoliko primjera, kaže, vi ste samo produžena ruka onih koji su decenijama unazad uništavali Crnu Goru, a mi ćemo osigurati da pravda napokon pobijedi. Dakle, imamo snažno kontrastiranje nas i njih, što je ovdje podstaknuto između ostaloga i na morfološkom nivou, jer vi ste prošlost, vidimo preteritalno vrijeme uz vas, a mi smo budućnost, mi ćemo pobijediti. Budući da je protest organizovala grupa studenata, javila se, a to imamo priliku da posmatramo već mjesecima i u Srbiji, javila se jedna studentkinja koja je članica Demokrata i ona je napravila također jednu strategiju polarizacije i rekla ja sam studentkinja, ali nisam studentkinja Mila Đukanovića, gdje kroz personalizaciju krivica imamo zapravo delegitimizaciju cijeloga pokreta studentskoga. Nastavite vi s vašim ogavnim političkim lešinarenjem, ali borbu protiv kriminala nećete zaustaviti. Svako ko se pred vašim pritiscima povuče, smatramo ga kukavicom. Mi to nikada nećemo biti. Dakle, opet imamo vas i nas kao polarizaciju, ali na konceptualnom nivou mi ovdje imamo jednu snažno izraženu metaforu borbe, metaforu rata. Borba je prezentirana kroz više elemenata. Imamo napad, imamo odbranu, imamo povlačenje, imamo kukavičluk, imamo lešinarenje. Odgovornost za tragediju se ovdje zapravo diskursno prikriva borbom protiv kriminala, gdje se samo reprezentacija biva pozitivna, a reprezentacija drugoga izrazito negativna. Od vas takvi kakvi jeste je i za očekivati da se ovako ponašate jer drugačije ne umijete. Naša je obaveza da razotkrijemo vaše namjere jer smo ponosni na činjenicu da zajedno sa građanima Crne Gore nikada nismo trgovali crnogorskim tragedijama kao što ste vi
kojima očigledno ništa nije sveto. Te diskursne strategije nikad nisu jednoznačne, nikad nije samo jedna strategija u jednom primjeru, već se oni kombinuju. I ovdje ih imamo više. Dakle, imamo polarizaciju, ali na nivou metafora, mi ovdje, poslije one metafore biološke koju smo vidjeli prethodni put, dakle lešinarenje, mi ovdje imamo jednu ekonomsku metaforu gdje se tragedija predstavlja kao ekonomska tema. Tragedija se predstavlja kao roba u domenu trgovine. Na taj način se zapravo cijela tragedija dovodi u vezu sa nečim kapitalističkim, na što desnica itekako dobro reaguje i što dobro prepoznaje, ali ovdje imamo i samolegitimizaciju kroz povezivanje sa građanima, kroz autoritet građana, jer mi smo zajedno sa građanima Crne Gore, vi ste suprotnost. Također imamo na kraju jedan moralistički sud, vama ništa nije sveto, gdje uvodimo sakralni diskurs u politički diskurs. Dakle, vršimo sakralizaciju političkog diskursa. Sljedeća strategija je delegitimizacija protivnika koja je praćena snažnom antiintelektualizacijom. Kaže, imamo pravo da pozovemo građane Crne Gore da pogledaju imena i prezimena profesora koji pozivaju na proteste i sami će vidjeti da je ogromna većina deklarisana ekstremna opozicija, dakle ne bilo kakva opozicija, nego ekstremna opozicija, a među njima ima i preko 30 profesora Milovog privatnog univerziteta. Dakle, imamo jednu nominalizaciju i predikaciju kao strategije kojima se uz stereotipizaciju pokušava homogenizovati kao i negativno reprezentovati zapravo cijela studentska populacija i svi oni koji organizuju protest. Topos prijetnje je izrazito čest. Obraćamo se političkim elitama u Crnoj Gori s jednim važnim apelom: nemojte podcjenjivati narod, jer narod puno zna. Ovdje moramo pomenuti da se narod predstavlja kao monolitna i homogena struktura i opet se vrši kroz narod legitimizacija sebe, kroz autoritet naroda. Ko su ti ljudi? Oni su i dalje među nama. I to stvara osjećaj uznemirenosti i osjećaj straha. Ponovo se pozivaju na skupo plaćenu strategiju, dakle uvode ekonomske teme i impliciraju zapravo da je taj novac nastao kroz, što se vidi iz konteksta malo širega, da je taj novac nastao kroz kriminal i ukazuju na to da je njima cilj da uruše sistem, da preuzmu institucije i uspostave još goru diktaturu kriminala. A za svaki događaj formirat će se protesti. Dakle, protesti se predstavljaju kao nešto izrazito loše i tim protestima se pridružuju mediji koji će otvoreno ili perfidno pokušavati da unesu svijest o nesposobnosti i zloj namjeri vlasti. Ovdje imamo autoviktimizaciju kao strategiju. Dakle, oni se predstavljaju kao nedužni i kao žrtve koje će nastradati od tog nekog apsolutnog zla. Još jedan primjer za autoviktimizaciju. Zapravo, izvinjavam se, idemo na metaforu higijene. Svaki korak ka čistijem sistemu znači manje prostora za one koji su godinama koristili policiju za svoje prljave poslove. Imamo polarizaciju eksplicitno izraženu čisti ili čisto i prljavo i ovdje vidimo zapravo i moramo se vratiti na naslov ovoga predavanja i na priču o tome da su oni za svoj slogan 2023. godine izabrali slogan čiste posle. Prije toga njihov slogan nije bio toliko, da kažem, desničarski. Njihov slogan je bio centristički i glasio je pobjede, a ne podjele. Znači, ukazivali su na to da treba svi zajedno da radimo na doprinosu da se društvo razvija u nekom i da društvo napreduje i da se manemo svih identitetskih tema. Sad biraju jedan moralistički slogan gdje smo mi čisti, a oni su svi prljavi. To da smo mi čisti, a oni prljavi, podrazumijeva zapravo da u svom
diskursu, odnosno izaziva da oni u svom diskursu kontinuirano govore o čišćenju. Da oni treba da očiste institucije. Od čega čiste institucije? Čiste ih od bivšeg režima. A pritom zapravo vrše čistku od različitih ideologija i različitosti po svim drugim pitanjima. Tu se, kažem, koristi i strategija moralizacije kojom oni legitimišu svoju poziciju. Da skratim i da završim ovaj dio izlaganja, diskurs demokrata prikazuje zapravo da oni tragediju koja se desila na Cetinju nisu predstavili, nisu svoj diskurs iskoristili kao refleksiju, već kao sredstvo za disciplinu. Oni ne prihvataju krivicu, oni redistribuiraju krivicu. Oni tragediju konvertuju u oružje i ne koriste tragediju da bi je razumjeli, već da je instrumentalizuju. Ne koriste da se nauči odgovornost, već da jačaju svoju kontrolu. A moć ne brane etički, već samo retorički. Iz toga je njihov diskurs desničarsko-populistički, autoritarno-moralizatorski, radikalno polarizujući i anti-intelektualan. Sad, budući da smo nas dvoje došli do zaključka da nije dovoljno samo prepoznati diskursne strategije i opisati ih, već da negdje treba pokušati da se nađe razlog kako to uspijeva, kod koga to prolazi, ko pije tu vodu sa toga izvora. Mi smo odlučili da rješenje potražimo u nečemu što se zove moralna politika. Poznato je to već, i to mislim da ne treba obrazlagati detaljnije, da je sva politika zasnovana na moralu. I da moral u stvari zavisi od kulture. Kultura je naravno u svakom društvu različita. Uz svo ograničenje toga da je Jonathan Haidt u svojoj knjigi The Righteous Mind, odnosno Ispravni um, 2012. godine objašnjavao moralne vrijednosti koje važe za američko društvo. Mi smo protumačili da zapravo 6 temeljnih moralnih vrijednosti koje on donosi su primjenjive i na crnogorsko društvo. On te moralne vrijednosti određuje prema ideološkoj matrici i daje dihotomije. Ne znam, vidi li se ovdje dobro, ali on daje u početku 5, kasnije je dodao još jednu 6. Moralnu vrijednost. U pitanju je briga i naspram brige je povređivanje, znači briga za druge, empatija. U pitanju je fairness ili pravičnost, poštenje i naspram toga naravno varanje. U pitanju je lojalnost, naspram toga izdaja, autoritet ili podrivanje, subverzija, svetost ili skrnavljenje kao suprotnost ili narušavanje te svetosti i sloboda koje na ovom ovdje dijagramu nema jer kažemo ne naknadno dodate. Ovo je njegovo istraživanje iz 2011. godine, vidite koji je broj učesnika bio u studiji. Ono što nama zapravo ovaj dijagram pokazuje jeste da, ako vidite sa lijeva na desno, kako se ide, koliko koja od ovih vrijednosti znači kome na tom spektru od lijevog do desnog, od ljevice do desnice. Dakle, kod liberala ili onih izraženih liberala najbitnija je briga i najbitnije je, i oni su skoro identično vrednovane moralne temeljne vrijednosti, briga i pravičnost. Tu bi bila i sloboda, koja je naknadno, kažem, dodata. A ono što oni odbacuju, što ne smatraju bitnim, jeste autoritet, znači nepovredivost autoriteta, odnosno bespogovorno slušanje autoriteta. Zatim tu je
lojalnost nekoj grupi, vrlo često naciji, i tu je svetost koja se povezuje sa onim što smo već u ovom izlaganju pominjali, a to je moralna vrijednost čistote. Ono što također ovaj slajd nam govori jeste da je kod ljevice vrlo jasno što im je bitno, koje su moralne vrijednosti bitne, a koje odbacuju. Dok na desnoj strani vidimo kombinaciju svih tih moralnih vrijednosti. Ta kombinacija ide zapravo da kod ekstremne desnice, kod ovih izrazito konzervativnih, najbitniji je autoritet i odmah uz njega vidimo nagli neki rast, ide svetost. Dakle, njima su autoritet, svetost i lojalnost zapravo ključne vrijednosti. I na njima zasnivaju kompletan svoj diskurs, na njima zasnivaju svoje djelovanje, jer znaju da će to što je njima bitno biti jednako bitno i onim ljudima na koje one žele da utiču, zapravo desnici. Kako to vidimo kako se to primjenjuje ili kako se to odražava kod, malo je prevelik izgleda ovaj slajd, ali vidjet ćete dovoljno, kako se to primjenjuje kod demokrata. Dakle, kad je briga u pitanju, to je prisutno u službi emocionalne odnosno retoričke mobilizacije. Empatija je samo deklarativna. Ona je selektivna, jer se brine za našu djecu, za naš narod, ne za sve. Istovremeno se bol drugima ne priznaje. Zbog toga su tako snažno delegitimisali svaku kritiku i svaki protest iz bola, nastao iz bola, i to i dalje rade, jer ljudi i dalje protestuju i svakog dana u 17:26 se zatvara put prema Podgorici. Pravičnost kao druga moralna vrijednost je također prisutna, također ideološki selektivna i u funkciji je samolegitimacije. Oni kažu poštena borba protiv mafije. Oni kažu mi radimo pošteno, a oni su inherentno varalice. Oni lažu, oni potkradaju, oni izmišljaju, oni podvaljuju. A proteste i kritiku označavaju kao nepoštene strategije protiv vlasti, odnosno strategije rušenja vlasti. Lojalnost ili izdaja je vrlo jaka kod njih, vrlo jaki intenzitet ima. To je stup ideološke mobilizacije demokrata, podrazumijevaju apsolutnu lojalnost. Mi smo s narodom, oni su izdajnici, oni hoće haos i povratak mafiji. Autoritet je također dominantna struktura, vrlo jako izražena. Opravdava represivne mjere, zahtijeva poslušnost, a svaka kritika je subverzija ili podrivanje toga identiteta. Kod njih u korpusu nalazimo vlada, mora da se brani. Država ne smije biti pasivna. Ministri neka ne posustanu. Protesti i mediji su prikazani, dakle, kao potkopavanje ili podrivanje autoriteta. Imamo svetost, o kojoj smo već govorili, to je metaforička čistota, moralna čistota kao simbol obnove i opet kritika kao moralna degradacija, a sloboda njima nije centralna tema, nije naročito u ovome korpusu, osim ako se odnosi na čišćenje, odnosno oslobađanje države od kriminala. Priča o slobodi se zapravo svodi na onu priču o narodnoj borbi i na gotovo je potisnuto, osim kad služi interesima vlasti. Ovdje možemo pomenuti i opozicione slobode koje oni apsolutno ne priznaju kao legitimne. Dakle, ne postoji sloboda medija, ne postoji sloboda univerziteta, ne postoji sloboda okupljanja i protesta, ne postoji sloboda javne riječi, a ovo možemo potvrditi jednim događajem da je tokom ove nedjelje ministar odbrane, koji je također iz redova demokrata, zabranio određenim medijima da prisustvuju preskonferenciji koju je on organizovao povodom posjete slovenačkog ministra. Da zaključim, što nam sve ovo govori? Da iako se
retorički, nominalno, demokrate predstavljaju i dalje kao centristička partija, one koriste sve diskursne strategije kojima pokušavaju da utiču isključivo na glasače desnice, što znači da je njihov diskurs desni, čak do radikalno desnoga, naročito kad je u pitanju bezbjednostna strategija. Ali što nam ovo još govori? Da jezik u trenucima krize postaje sredstvo ne za preživljavanje građana, već za preživljavanje struktura na vlasti. I evo, mi se nadamo, iako to nije baš lingvistički zaključak, ali je to u domenu nade da ostanemo, da ćemo vrlo brzo raditi diskursne analize u kojima ćemo detektovati moralne vrijednosti brige, a ne autoriteta i lojalnosti. Hvala vam.